Baba na lang mo rin. Sandukan namin kay Kataan. Kasi Tabi ko suring kararaan masolanasang bilang na saka sa dia mo yuting ayo tu pak kamaso lim pumato lindi kita masolanasa lante tarampak kam susan matangan lo temo baita paturro midolo tini tingkarang takarang ta parapa itu kota ta pipintingay benantalan aurora putut mampata ta kuresimang ite patunduan na pumutwaran na melambi isa na ko maatangan lo temo ta masambayan lansang na ambe na anak na penamasalo amin puang ambe tumakwasa puang matontongan lang karatuan surga tu puang aliw kaboro na ko kami panampami kaning tanda bilang iti yung manutumba mo masemi na ko kami masamanasang yang mo to puang kuresimang tu atu mining bungkarang kani randuk nilang melambi sila kumatangan lo temo ini sirampun si pakatana misa sola misa kuntong kon itu allo alekona inde anak ampok tuki pakaboro maarupa laki kandena siya laki runa doloy may laki pasang kalama te batang kale malam maki marano ka na kamulan pasake ipasake duka itu batang kale kila untarimay nandendui laki kandena sa laki runa matangan lo temo Laung patuto ka matuturan baru, tontong laung patar te katuan sanga papamay parandanan kani. La bira kalong patar te katongkunan ki allo totemo siya masyang nallo. Puang ambe tumakwasalan karatuan subuka. Dua semak perintah surakaw na pinamasallo. Totemo siya tontong sa lakona. Amin. Masama. Ambe na anak na pinamasallo. Amin. Kuman dengar kayak kadek langsung.
Ya. Nula kona gereja na nula kona komite na pusian di sola besok sima. Tu itu ay. Gereja teh. Nggak tahu ay. 50 dito na bay. 100 dito na bay. Pisan. Bisa beneran. Betul kan? Alam ni mati teh. Dia bay. 100 dito na bay. Yo. 100. Dia bay. Tidak begitu ganteng sekali. Iya ganteng lihat lagi. Dia bay. 50 pisan. Beneran. Betul kan? Mulai keputusan na komite. Dan dari terkedong apa laran betul lemah larangan apa kata berita den ya berita den dari jira Hello guys! Hello guys! Ako ni Sin sangat cantik kan?
Jalan lima orang ini di Peranduk ke kami membuang. Sesudah berkat, baru saudara-saudari dari kelompok KOR SMS. Setelah itu saudara-saudari sampai ini dan